conspiracy theory hapangakad sin kaybanan aun dua tumpukan pagnganan Freemason iban Illuminati. Hati niya dua tumpukan ini nagkukontrol sin dunya. Ti amarintahan nila in dunya. In media, politik, companies, katan kyo control nila. Hati niya in kita ini kyo control nila. Uno katan kyo control nila. Amon pagyanon New World Order in pagyan pagparinta nila sin dunya. Hangkaning kewanan Tiyo kahalan jumato pagtoy yanon Freemason tawa Illuminati pagkaradyaan sin dua tumpukan ini. Jaring pangasubok kaano ba nagtagnain pag conspiracy theory ini. Impunat sin conspiracy theory ini ha 18th century hahula Europe dito nagtagnain conspiracy theory. Tiagnan sin duang kataw pagnganan John Robinson hambuk professor Vanhi Abi Agbarwell hambuk Jesuit padre. Hati niya Padre Jesus. Tiyo na sinduang kataw ini in Freemason iban Illuminati bilang amon artinya pagkaradyaan sin Freemason iban Illuminati in pagrevolution ha France zaman yato. Inigan sin taw kawasain King Louis ampa inigan upyata sin rakyat. Artinya long sin duang kataw ini Robinson kay Barwell ini in pagkaradyaan to pagkaradyaan sin Satan. Artinya pagkaradyaan sin mga Freemason iban Illuminati. Jari nagsulat sila supaya lang na in tao Europe di simingod sin pagkaradyaan jimato ha France at di na nga nila story supaya in tao di simingod sin jimato pagrevolution nito atin niya ina nga nila fitna pagkaradyaan nato pagkaradyaan sin Satan in mga pagsumbay o king nila. Dari dito tibag na pag conspiracy theory pagyanon tiagnan sin duang katawin habay tahi Barwell in Freemason ini katurunan sin Knight Templar. Hain parintas in France nakauna laong na madugal ha Knight Templar. Jari pagkain Freemason ini laong na katurunan sin Knight Templar na mauli in Freemason ha rintas in France biuno nila in King Louis. Irunta laong na pagka biuno sin parinta France nakauna in Knight Templar na mauli sabin Freemason. Atin na jimato pagpauli at ipagkaradyaan si Satan biato in pasampay nila supaya in tao Europe di simingod sin pagkaradyaan jimato ha France ato dito na yung pagyanon conspiracy theory timagna piadya to sin duang kataw tiagnaan nila. Iron talaw na in rakyat sin France hajaman yato na influence sin Freemason supaya lang nin tao di makad ha Freemason. Hakaawal in pag revolution na France ato in nasuspect muna amon mga Jesuit amon tumpukan Barwell ini. Jari supaya in Jesuit lumano ingan tiyong kiisabhi Barwell in tunaan harap pa Freemason long niya bukon Jesuit in tagkahinangan Freemason supaya in tunaon na to. Saltay na buk kataw sa bong pagyanon John Robinson tabuk siya alis siya sin Freemason. Paglubaki sabi Robinson pagkabiat to Freemason na tuna tiyong kinisabin tunaan harap pa Illuminati. Tilong niya bukon Freemason in tagkahinangan sin Illuminati. Tumpukan Illuminati lang na nakarara ha tumpukan sin Freemason ang kakangi sin ngan sin tumpukan Freemason at niya innocent in Freemason in sabon na tagkay nangan lang na sin pagrevolution ha France pagkaradyan sin Illuminati tinayan Barwell siyambuk Jesuit Padre Jesuit tiyo na niya in Freemason tumpukan ni Robinson isab tiyo na niya sabihin tumpukan Illuminati in Jesuit nano na ha Freemason in Freemason nano na ha Illuminati. Hajaman sin Middle Age in Freemason nambuk siya tumpukan guild atin niya guild association tumpukan sin mga nagihinang in hati sin Mason tukang bato atau architect in pagmimiswaratan sin mga Freemason mga alin niya amon pagtawagon guild hall. Lugay nag-evolution in tumpukan Freemason nainang sila fraternity. Jari open na sila ha katan profession di na sila pagka fraternity na siya nainang na siya brotherhood. Jari isiyusin mabaya sumud open man jari na insyarat niya subaya awon agama di makasudin mga atis disqualified in babay amura damikyan disqualified sa brotherhood kagan anambok pa syarat dito subay freeborn hati niya intaway hula biasin Yahudi hajaman niya to disqualified di makasud. Jari banglong na in Freemason tumpukan Yahudi meta hajaman niya to disqualified in Yahudi biada sin frat kayo nan in Freemason awon piangang karandilan amun nakauna
banga Freemason in pianga karan nila mon Hiram Abif hambok de sab siya tukang batu atau arkitek amon biyono sin pagkahini arkitek ka jaman yato banga AKP aun June pa sa 41 sin Boycho na bang Freemason on Hiram Abif mag-initiate de sab sila pag-uusap to matod na intellectual nag-join ha Freemason sabab kaw na ito in kahalan equality di man jari pag-meeting na mairan jari pagka secret in sifat sin Freemason na makita naman sila dito sila nag-join timaw din professional nag-join at tungod din sin pag-agama in pag-agama sin Freemason nagdugtuliwan sin pag-agama sin mga Christian hapan dapat sin mga Freemason in Tuhan akatilingkal dunya ini katan Tuhan ini sibuk lang na ambuk dati niya ambuk din Tuhan katan niya tulong niya in siyusumbasin to katan Tuhan ambuk da in ini amon ayo providence ini amo ini in symbol sin pag Tuhan sin mga Freemason bukun ini long ta mata sin Dajjal in pyramid atin niya symbol sin pagtaas atin niya maglulukay magsasakat sila atin niya mag-improve sila bukun nito lang ta sawab sin in sila ini katurunan sin Firaun bukun bihat to jari pagkamatawd ali sin Freemason nalom sin tumpukan founder sin United States in symbol atau logo sin Freemason piyakay sin mga founder sin United States ini hinang symbol atau logo sin United States salta in US bukun siya bukun bimana sokat na matawd ali sin Freemason nalom sin founder niya may nang siya magtoy hula sin Freemason sabab halom sin kaiman tag unum founder sin United States siyam dain simain sin Declaration of Independence 1776 alaw misab sin katluan tag siyam founder sin United States ang putag tura ali Freemason in simain sin Constitution of United States 1787 usin Illuminati ni dukaing siya tumpukan bukon siya sibo dukaing siya tumpukan dahil Freemason atin bukon sila ambuk in Freemason dukaing in Illuminati dukaing siya in founders in Illuminati amon pagnganan ni Adam Weishaupt in full name sab sin Illuminati Order of the Perfectibles usat to ang pangyanan na sab nagbalik pa Illuminati awa nga kabtangan illumination atin pagpasawa pag-uusin ideology sin Illuminati wan Freemason nagdugtol di magsiwo in ideology nila in ideology sin Illuminati makusog pa politik in Freemason isa bukod di sila matagi bukod sila maswak ha politik pagkain Freemason in sifat nila secret daran sila nato na conspiracy atin nga aun plano mangi ha Europe haja manyerto dinya aun plano nila mangluhusin pamarinta ha Europe in Freemason ini makusog sila lagi pa pakarajaan social mga elites matagi sila mag social kari lugya hang katumpukan Freemason bakas sila nagsasagda ha US saingga napagi sila nagdua aun Freemason loyalist pagtawagon on the sub Freemason patriots pagtawagon lugay sin lugay kaya aun sin jaman in tumpukan sin Freemason bukon na sila secret atin niya open for everyone matawd na nagsud so no need to afraid wayron kabukaan ta biya na sila ni fraternity kaywanan way bukon sila malaggo to bukon sila powerful bukon sila nagkukontrol sin dunya sila na ambok hanggan sila tumpukan di makaliwreng ato fraternity sarta bukon bimaan na sokat bisarabiat bimaan na yung Freemason ini harmless atin yan suwes kita magali sa ayaw makalando amon sambil mahinang na kita paranoid di nakatiyo-tiyuan Freemason magtimasabot Illuminati magtuy tiyo etutik biyan Yahudi Illuminati Freemason paral in tumpukan Freemason ini biya dasin tumpukan kaywanan mga fraternity bukon ini pagdapit ha Freemason bukon amodya in masampay sin admin ini ayaw makalando imbuka na to sehingga mainang kita paranoid in soy amon long niya kyo control sin Freemason in dunya ini nakalando na ito kung sila makusog bukon biya tuwing kusog sin Freemason sila normal dah kung sila yung control sin dunya lugya Robinson kay Barwell ini wayron sila nakasabot bawa in Freemason taka panugpat-sugpat iban Yahudi sama ba jaman na tuwing Yahudi disqualified pwedeng ka-join nila minsan Weishaupt amon founder sin Illuminati makira siya sin Yahudi murtad sabab biurtad siya sin mga tao Yahudi sabab long nagimo adeng ha pagka Judaism simod pa Christian jari in
patumtum sinadmin. Ayaw makalanduin buka taha Freemason iban, Illuminati ni. Di sila makakontrol sin dunya. Kung sa upama sila makusog. Di sila on dajjal nila. Din kita ni Mahdi ka to. Away nang kagukanta. So, relax. So that's all bagsukol. Thanks for watching. Ayaw malupa mag-subscribe. Tapay na po na bell button para ka ma-notify bangon video bago sin TMHP Vlogs. Stay safe. Assalamualaikum. Bye-bye.